Европача кийинип турасыңар, шым кийип. Не, кыргыз аялдар үшін, кемпирлер үшін кийинди эле. Бас жағын, таяқтың башын жарып Таяктан көтөрбөгүлө мага. Силер кимсиңер? Қамшыға. Карагыч тилденгенин. Кыргыз аялмысың? Кыргызсың мен аялмын. Мен деле кыргызмын. Кыргыз болсаң не кийдиң? Алар экинчи сүйлөбөгүлө. Ишиңер эмне кандай кийинип? Ушпагыла бирок. Жок, бул эжем карагыч кандай сөгүнүп Yok, атат. men de şunu aytmakmın. Sögünbe ele aytmakmın. Özüsün de uşunukta. Силер эмне Европа чачаңар кыркылган? Биздин аялдар Союзda biz жетинчisi болып kaldık. Yok, Европача кыргызча киймесиңерби? Yok, Kırgızça giyinmeyiz. Biz normal milli giyiniyoruz. Анда мен деле өзүм Sen билем. yok, bu Araplardı. Жок, арабтардыкы эмес. Мен Арабтар- могу башына элечек Арабтар- кийсем эле мен кыргызча эле. Elecekleri giydi. Şöyle çok. Жок, алда кебетеңер кантет? Өзүңөрдүн кебетеңер кантет? Проститутка. Ne надо, не надо. Силер Мен білем. Мен көз açık. Yeni alıp naşnazlıkta yüzgönderdik. Вы издеваетесь? Бас алды кетіп қалып шақырам. Милиция чакырам. Мен шақырам сені. Мен чакырам сізге. Мен запрет қойдым. Ой, чакыргыла. Чакырам. Азыр чакыргыла прям. Қамшыға. Караңгычы ушул ғой, ушул нормально ана. Нормально болмасаң кет ар жаққа нарып тұрғын мен. Нервіме тиді. Кааласам мыйыбын